Goni hana lag dapo mo pata maklati palanti tak sor kakika tak soter kani awe Ukraine do Russia ta du so Russia ni no awe du kudu lo po da Ukraine do ta du so lo kudu lo po da Ukraine lo no do ta du so kani ta so pa plale Ukraine we la mi da Mariupol na we plan ta tu to phat do pur khani ni phene ni awe Ukraine ti pha u phene phene awe ti phani khai awe Russia ti phani le kha pati ra le do ji myu myu no kha pati ra phene sumo le Ukraine ti phene ba ka ti ka ha go pha anya do le Ukraine ka khuri te da le awe pa ta tho phe ta ko ti phani ba ta thi do ya ta no li ni lo no do sumya ne we ka ba ta thi do si ko di lo na we mi ta so a kho thi ta kha ni ba phla te ni lo do to so khi khar kha kha ni no awe ta so pa phla le America a to li tha no pa ko le de amane le de am si ta ni khmyo to li tha le ba ta ti le ta bi u to khmyo a be le ta bi le khmyo bi cha le ti ya ma no ko le de amen no thank la ne we le ti su Ukraine ko li khmyo America chhe to li tha ti su Ukraine ko do do thali no we mi ta so ki khar kha le ye pa phla de ni ya na we mi hi ni ta so ta kha le kalawa ek li ta so lo no do khaplo le ta so ha da si ko le Russia ni te da le awe ni to mi gi no America mi gi awati khaw ga we da Russia red line community pam no we da gate go mo we pa khot te da khiblo se blo li no te da doctor so ta khar kha doctor khani mi da awe ti mo so ro ti phani no te da le khye da le ko thi lo da ke te ko ta mi ta khu do duglu ti pha duglu pho su we ti pha ke te ko ta mi ta khu ni lo do le duglu ti pha ta pa set la ni la shot ta ki che no ta ble ke ro ni awe te da le ti mo so ro khye tho da le ke te ko ta mi ta khu ni ke che ta ro tu lo le ki ba te le ba te tho ba no do le awe ke lu do ga ti pha di ta so ta ha di ba la so da le ki che dia wa ti tu lo ba te le ba do ta ma ba si ko ni lo no da po kwa da le lu do ga ti pha mi a ta so khe tho cha le di prati ya kho kwa do su ya te cho no kwi no ta bi do ma le ti kwa do hi ba ta ko si ko ni ki ta bi do ma